Nandi wakuru twabwira ko witwa Kylian Mbappé yirukanishije ngo umupolisi kabisa mu buryo budasanzwe. Ese ushobora kwibaza ngo byanyuzemo he buryo ni inzira byanyuzemo kugira ngo uyu mupolisi bamwirukane. Umupolisi wirukanwe rero kubera amafaranga ngo yarahawe n'uwitwa Kylian Mbappé usanzwe ukira mu kipe ya Real Madrid. Ese byagenze bite? Nkuko byatangajwe n'ikitangazamakuru Le Monde, ikitangazamakuru nyine gisanzwe, igitangazamakuru mpuzamahanga. Ikijyano cyafashwe n'urwego rukuru rwa polisi y'Ubufaransa DGPN ravuga ko rwose uwo mupolisi atigeze amenyesha abayobozi be ayo mpano yahawe. Ni ibintu bidasanzwe cyane, avuga ko ni impano nyine n'umutipe yaramuhaye. Aya mafaranga rero Mbappé yayatanze muri Kamena 2023 ayakuye ku gahimbaza musyi yarabonye mu gikombe cy'isi cya 2022. Yahaye rero uyu mupolisi amafaranga na gutya nyuma yuko we nta mafaranga y'agahimbaza musyi yari yahawe kandi yari kumwe n'ekipe y'igihugu y'Ubufaransa muri iki gikombe cy'isi. Ihererekanwa rero ryayo ry'ayo mafaranga nyine ryakozwe binyuze kuri esheki. Bikaba rero bivugwa ko rwose byari byemewe n'amategeko kandi bidategetswe ko bitangazwa. Urumva ntabwo ari ihame ko umuntu kuremeye ujya kubitangaza. Rero aravuze ati ni ibintu bisanzwe, nyamara ibintu ntabwo byoroshye cyane. Gusa muri Nyakanga 2024 umwe mu bantu bakora hafi muri banki kabisa yabimenyesheje urwego rushinzwe kugenzura imikoreshereze y'amafaranga traffic fine ubwo ni traffic finance. mu bituma rero hatangizwa iperereza ry'ubucamanza muri runo rwego rubundi busanzwe. Nubwo rero urwego rushinzwe kugenzura imyitwarire ya polisi IGPN rwari rwarakoze iperereza rugasanga nta kosa rikomeye ryagaragaye ndetse rukanatanga inama yo kudahana uwo mupolisi, polisi y'Ubufaransa yaje gufata icyemezo cyo kumuha cyose kuba bamwirukana bamuhannye nyine bari nkacyo gihano bamuha ku itariki ya 20/25 nibwo uyu mwanzuro wafashwe. Rwose uyu mupolisi rero usanzwe ari inshuti cyane y'umuryango wa Kylian Mbappé yari asanzwe rwose ateganya kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kitari habwa itariki ya 30 koza yirukanwe adahawe icyo kiruhuko mu buryo bwemewe. Teganyijwe ko n'ubundi urumva itariki ya 31 bagomba kuba aribwo asoza cyase ahabaga ikiruhuko cy'izabukuru, n'ubundi yarageze mu zabukuru. Iteganyijwe ko rero n'ubundi azakorana n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa FFF mu masezerano y'igihe gito mu gikombe cy'isi gitaha n'ubundi ngaye nguko. Urumva rero sinzi n'ibyo bigikunze abamwunganira mu mategeko bavuga ko iki gihano kidafite ishingiro ndetse bivuga ko rwose bishobora kuba bagiye kongera kubikurikirana mu buryo bwimbitse kuko impano yahawe yari yemewe n'amategeko kandi nta nyungu zindi zari zihishe inyuma. Bivuga ko kandi abandi bapolisi 4 nabo bari kumwe n'Ubufaransa bahawe 30,000 buri umwe by'amayero, bigatuma rero amafaranga Mbappé yatanze muri rusange agera kuri miliyoni 180 n'amafaranga 300 y'amayero. Gusa abandi bo ntabwo bahanwe. Umupolisi we bivuga ko ngo yamuhaye 60,000 by'amayero n'amafaranga 300. Nibajya baguha tipu jura imenge ndabona ibintu bikaze kuba hakurikiranwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yitwa rero Kylian Mbappé. Mu yandi makuru rero ari kuvugwa muri siporo, niki twareba, niki twavuga, niki dushobora kuba twarebaho. Hanyuma rero reka turebe ukuntu byifashe. Bavuga ko ngo Amavubi yamaze kwisanga ahantu hatari heza. Ikipe y'igihugu y'Amavubi rwose ngo ishobora kuba yisanze ahantu hatari sawa rwose na gatoya. Turaza kuba tureba ibyo ari byo. Hagati aho ngaho ngo Tanzania yitwaye neza cyane mu gikombe cya Afurika, igikombe kiri gukinirwa hariya muri Maroc. Ishobora kuba nayo yatangiye kugaragaza yuko nyine ifite gahunda n'andi makipe agiye atandukanye. ngira ngo mu yandi makuru twababwira andi makuru twagenda tubabwira y'ingenzi ushobora kuba wamenya
yaba aya hano muri Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Mu duhigo twagiye ducibwa kuri ino si hari umwe mu bakinnyi, niwe mukinnyi ku isi ukina ariko ufite imyaka myinshi, yitwa Kazuyoshi Miura w'imyaka 58, agiye kuzuza imyaka 60. Yasinyiye rero ikipe nshya akomeza kwandika amateka mu mupira w'amaguru nk'umukinnyi ukuze kurenza abandi. Miura rero ufite imyaka 58 y'amavuko, niwe mukinnyi ukuze ku isi ukiri gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga, nk'uko n'ubundi tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye, aho biteganyijwe ko azuzuza imyaka 59 muri Gashyantare uyu mwaka wa 2026 tugiye kujyamo. Amasezerano mashya rero aje ari intizanyo ya kane mu myaka 4 ishize, nyuma y'uko rwose avuye mu ikipe yitwa Yokohama FC isanzwe ikina mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubuyapani. Akaba rero yarayigezemo muri 2005. Umve ko umusaza kuva 2005 kugeza 2025 aracyari gukina, imyaka irenga 20 yose irashize. Urumva ni ekipa amazemo igihe. Kazuyoshi rero Miura, nyuma yo gushyira mukono ku masezerano mu ikipe nshyashya, yavuze ko abyishimiye cyane. Ubwo rero urumva ko rwose ni ibintu bidasanzwe. Miura yatwaye Ballon d'Or ya Aziya mu 1992, anaba umukinnyi mwiza wa shampiyona y'Ubuyapani muri 1993. Umva icyo gihe nabwo yarakinaga, yakiniye ikipe kandi y'igihugu y'Ubuyapani imikino 89 ndetse n'ibitego 55. Ni umuntu rero ushobora kuba rwose wamenya kugeza akanya, niwe muntu uciye agahigo ko kuba amaze kuba akiri umukinnyi ukinira nk'uwabigize umwuga ku myaka ye 58 ndetse hafi kuba 59. Kurumva ko nta mezi arenga 2 ari bushire atujije ino myaka. No gutegereza rero tukareba ese byifashe bite kuri no musaza rwose imyaka hafi 60. Abantu rero muvuga ngo ba Cristiano Ronaldo ngo nibagire ubwo urumva ku myaka yabo 40 bo baracyakina. Rero nibakomeze rwose bakomeze bakora akazi gake. Reka nkubwire ko rero zandani zigiye zitandukanye mbanagenzi kurebera kabisa amakuru ajya atandukanye, nakagaruka aya siporo tureba biba bigezweho, ibyo waba utabonye ahandi byose tubikugezaho 5 kwa 5. Reka nkubwire ngo rero hasta la vista, nyakugira ubutangwa.